Znate šta ljudi, nemojte vi misliti da mi južnjaci tamo nešto vas ne volimo ili tako nešto. Mi vama zavidimo. Zašto? Vi imate više para od nas. Uvijek ste imali, uvijek ćete imati. Vi u Sloveniji uvijek ste imali više para od nas. Vama, ne znam, za premijera može doći ova Hilda Toušak. 10 godina vi ćete svejedno imati više para od nas. Znaš? I druga stvar, gdje je zapad drugačiji od nas tu, na zapadu, u moderno vrijeme, žene imaju moć. Žene imaju moć. Ako ne vjerujete, evo, gledajte, recimo, Angela Merkel, stone face. I Alenka Bratušek, duck face. Yes, we can. Znaš, mislim, kad pričamo o poslu, nismo mi Balkanci lijeni. Mi samo ne volimo raditi. To je, znaš, jer kod nas se ljudi dijele na one koji moraju raditi i one koji su se snašli. Ali ni jedni ni drugi ne vole raditi. Kod nas za osobu koja je, kako bih rekao, ko je vrijedan, ko voli raditi, mi kažemo da je vrijedan. I neki kažu da je budala. Znaš, a zato što je rijedak, nema ih puno. A Amerikanci, šta Amerikanci imaju? Oni imaju izraz hard work. Hard work, čovječe. Ja sam u Banja Luci imao šefa Amerikanca. Prvi dan na poslu on me pogleda u oči i kaže, Peđa, are you ready for hard work, man? Are you ready for success? Are you ready? Sorry, boss, I lost you at hard.